Osnovni brojevi. Osnovni brojevi u engleskom, kao i u srpskom jeziku, označavaju koliko ima pojmova koje imenica označava. Ukoliko na livadi vidimo jelene, osnovnim brojevima možemo da odredimo koliko se jelena nalazi na livadi. U našem slučaju to su 3 jelena, 3 deer. Pošto je sada jasno šta su to osnovni brojevi, sada ćemo da ustanovimo kako se na engleskom jeziku pišu i kažu brojevi od 1 do 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sada ćemo da naučimo kako se u engleskom jeziku pišu i kažu brojevi od 11 do 19, ali ćemo se malo zadržati na njima i objasniti određena pravila, kako bi vam bilo lakše da ih što pre zapamtite. 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Hajde sada da malo bolje pogledamo ove brojeve i da vidimo da li ima nekih sličnosti između njih. Prvo ćemo obratiti pažnju na brojeve od 13 do 19. Kao što vidite, svi ovi brojevi se završavaju na teen. Za početak je bitno da zapamtimo da teen nije isto što i 10, iako se veoma slično piše. Obratite pažnju kako drugačije zvuči kada kažem 10. 10. Takođe, iako deluje da se brojevi od 13 do 19 u engleskom jeziku pišu tako što prvo napišemo broj od 3 do 9, pa na sve njih dodamo teen, to nije slučaj. Tačnije, izuzetak su 13 i 15, kao i delimično 18. 13 se ne piše 3-teen, već 13. 15 se ne piše 5-teen, već 15. Kada je u pitanju broj 18, ne pišemo 8-teen, već budući da teen počinje sa slovom t, istim slovom sa kojim se završava 8, uklanjamo jedno slovo kako bi nam ostalo samo jedno t. 11 i 12 su očigledno potpuno različiti od brojeva 13 do 19 i deluje kao da su tu nekako zalutali. Neki bi se možda i zapitali zašto se brojevi 11 i 12 na engleskom ne kažu 1 teen i 2 teen, ili možda first teen i second teen. Postoji više teorija zašto je to tako, a mi ćemo spomenuti samo jednu od njih. U dalekoj prošlosti ljudi nisu imali potrebe da broje do brojeva većih od 10. Imali su 10 prstiju na rukama i to im je uglavnom bilo sasvim dovoljno. Neki narodi, kao aboriđinsko pleme Valpiri u Australiji, čak nisu imali potrebe da broje ni do 10, jer su živeli skromno i više im nije ni trebalo. Oni su, na primjer, brojali 1, 2, mnogo. E sada, ako su ljudi u Engleskoj brojali do 10, kako je onda moguće, kada su počeli da broje do 20, da nisu smislili da svi brojevi budu slični ili da barem imaju istu logiku? Zato što su prvo počeli da broje do 12, jer im 10 više nije odgovaralo, jer još nisu počeli da koriste decimalni sistem. Ukoliko bi neko u korpi imao 10 jabuka i želeo da ih podeli na 3 ili 4 gomile, to nije bio u mogućnosti da učini, dok je sa 12 to mogao da učini bez problema. Dakle, pretpostavlja se da se iz ovog razloga česta upotreba brojeva prvo proširila na 12, pa tek onda na veće brojeve. Sada ćemo da proučimo brojeve od 20 do 100. Kao i kod brojeva od 13 do 19, kada dodajemo teen, kod brojeva 20, 30, 40, 50, 60, 70 i 90, dodajemo nastavak t. Da pogledamo. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Postoji i mala razlika u načinu na koji Britanci i Amerikanci izgovaraju ove brojeve. Posebno broj 20, pa će Britanci reći 20,
odnosno reći će t na kraju, dok će neki Amerikanci reći 20, odnosno izostavit će t. Kao i kod brojeva 13, 15 i 18, ista pravila se primenjuju, pa ne pišemo i ne izgovaramo 3t, već 30, 5t, već 50, 8t, već 80. Sada ćemo da uporedimo brojeve od 13 do 19 sa brojevima od 30 do 90, kako ne biste grešili pri pisanju i izgovoru, budući da zvuče veoma slično. Pored očigledne razlike u pisanju i izgovoru glasova, postoji i razlika u delu reči koju naglašavamo. Kada izgovaramo bilo koji broj od 13 do 19, jače ćemo naglasiti drugi deo reči, odnosno teen, dok ćemo pri izgovoru brojeva od 30 do 90 jače naglasiti prvi deo reči. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Za kraj ćemo da vidimo kako se pišu dvocifreni brojevi od 20 do 100 koji nisu okrugli, odnosno koji se ne završavaju sa nulom. Ovo je veoma lako naučiti, jer je samo potrebno da dodamo jednocifreni broj dvocifrenom okruglom broju kako bismo izgovorili željeni broj na engleskom jeziku. Dakle, ako želimo da kažemo 21, reći ćemo 20, a zatim 1. 21. Kada pišemo ove brojeve, potrebno je da ih napišemo zajedno, ali da ih uvek razdvojimo crticom. Istom logikom ćemo da izgovorimo brojeve do 29. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Na isti način ćemo, ako želimo da kažemo broj 72, reći prvo 70, a zatim 2, 72. Sada bi trebalo da smo naučili sve brojeve do broja 100, koji se kaže 100. Ali zaboravili smo još nešto. Gde nam je nula? Nula se na engleskom jeziku kaže zero ili o, dok se u sportu može čuti izraz nil, not, pa čak i love, koji se koristi u tenisu. Sada smo spomenuli sve brojeve do 100. Da biste proverili u kojoj meri ste razumeli kako se pišu osnovni brojevi, registrujte se na našem sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, kliknite na dugme subscribe i preporučite nas svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.